Christiano Ronaldo an special award adon nuwa football achol sanuhun tur kum asoi chuak. Footballer hlotling Christiano Ronaldo chuan khovel football in elna huanga kumsomli atin thleng football khel turin ala fit tur thu asoya kumsom thum paruka upa Portuguese superstar hi February ninga khian kumsom thum pasari atling vedon ani. Forward athami Christiano Ronaldo chuan Iran tana goal zale pakwa khung tling thei ali del chu September sang hi somni pakhat kumliam ta khan alo le pel to ani. Amalam hun tur le football khovela atal hun tur chungchang zona chu Manchester United tana khel me Cristiano Ronaldo chuan changin kumsomli atin thengin a ball bu chu da thamai lawin alabun thei tur thu asoi ani. Thojan zana FIFA the best award ceremony an neilain Portugal tana akhel chuma international goal record goal za som pangana akhun tinawanga lompuina special award pek ani a he award adon nu hian football achol san hun turan zona chu changena kumthum achanga kumli lo om tur thlengini in khel chu ala fitri arin thu asoi ani in khel hi nuam ka ti zong tak ani a kumnga mi ka ni la chang to in football chu kalau khel to ani field ta emo training na muna poni se keima in pun satak alo om ngal mai thina ni atia kumsom thum pasari tling to ma se ala fitri thu asoi ani me se pakhat chuan azun mangin ezon na akalpuya jar khatsu sanga velin ashal sumdona kong shang hi atama achente hi chu oi omlo khopa maksak le danglam tak tak anni voi manga ezon na alar chiam nuwa he me chia hian azun Urain mangin ezon na aron hlotlin pui le former OnlyFans model le photographers Cactus Cutie chuan azun chu kholaya emoluan tir mai lovin poisa a achantira azun shalna achangina sum engemoza athok chuak cher thu aron soi Cactus Cutie chuan sanghi somparok achang khan puitling cam videos siamin bul achana heba ka minute som chunga rei azung live video chu alo siam to a heta changche hian azun hi ashal chuak chau chan ani minute som chunga rei azun thei awangin fans po anga chakhle maya mak antilom hle ma se a video siam hi achisel na angai to awangin ati jinglowa thakata voi khat emo voi ni chiate ati thin ani thena dangdai tak anei ti ansia nuwa offense ten azun mana hiana poisa zani po anshe poisa chen po anshe lo ani azun hi jar khat 3 ounce medical cup chu RS asanga zani in ashal chwaka azun leitu zinga an leitamdan azirin discount asyam sakve bok ani thena dangdai tak henu hian aneya azun hi sumtam tak lak lu nan amang bok ani azun leitu te zinga hian ice lolly siam nan an mang chin ti an soya athenin an lo wongcha Cactus Cutie hian Daily Star nena azun chu liquid gold ti in ashil hial ani YouTube star zinga sumlalut member Mr Beast YouTube hiam hang thiam tan chuan sumlak luna peng thatak pakhat ani a khovel huwa pa lar theitura in phol chhuana platform poimo tak ani bok YouTube kaltang hian mitam takin hlotlin na anlo munwal to a ezon nan tak tak mangpo anom tanwal maile Forbes magazine ina YouTube star house azwale sumlalut nem atar chuaka YouTube creator Mr Beast so sangni somni pakhat chunga YouTube star zinga sum thok chuak number ni in 54 million zet alalut ani kumsamni pathum leka upa YouTube Streamer Award Creator of the Year trophy lo dong to tu Mr Beast hi aming dik tak chu Jimmy Donaldson ani a kumsom pathum ani in YouTube pa ain phol chuak chan ani tuna 88.1 million subscriber anei meka a channel kaltlang hian giveaway le charity lama ain mangna sa a YouTube ba ka American delivery only fast food restaurant chain Mr Beast burger hongin na thok somnga anei bok ani a video te hian hunarei lo te sungina clear to makta duai somnga anei tling thei nga zela Netflix hit Squid Game an chan non le na phei chuan clear to makta duai zani ayatam anei thei hial ani
Mr. Beast dota hian YouTube boxer Jack Paul a oma sangni somni pakhat sungin Jack Paul hian 45 million ala lut pathumna a vlogger comedian podcaster markiplier omina 38 million ala lut ani Forbes sian January ni khat achanga December ni somthum pakhat sangni somni pakhat in car chunga alak lut chang ate ina akal puitlang bok ani